Ka Henyu Trap Youth Council yang bagai Education Cell hapo ke lam usamla en lang sawian. Menta kajan mils ngibalang ka shitare kerempang ajar aposau. Kila lit bane kendu ka Deputy Commissioner juga East Khasi Hills ka kong RM Kurba. Ban pesnga holor ka jing bagi samla pule ki kendu na ka jing bomla ban penbiang ki istam. Usamla en lang sawian haba keren syaki nong tok kubor ule tu. Baka nega jing bagi samla bagi paiba ki kendu kadai na ka jing bombiang ki jaka istam ne ki center. Haka bahadu menta ka dontang ka wehe office DC. Kumta ka seng kala kentui ka DC bakan page bashim kia halor ka negamat kana baki samla pule ki kana school berpai ba kino me kendu jinge. Kum man kedau hang ne baki samla kilha ban yang lain bun kenta haka jaka shim stam ha office DC bar ki babun hi kide ki bertemu banle na ka menta ka scholarship. Yang juga HOC Education Cell untuk jamiat kawan berkendu di Deputy Commissioner ini apa office di kampus. Apa bayar berkeman jamiat apa ki kena sama kuli kunjur ki baik ki kendu bayar berkendu kam cimi taki Islam. Apa ini apa ke DC office mereka tangka ke center ini apa ke nombak selong bala isu yang kini ki Islam. Dan nak yang kesang pelonging ke jingwan berkendu ini ban cimi kini ke isu bide kini ki jinge ji ki bai ki du pelong ka jing pelong ingi kum keseng kran namar bangi i ba kini kisi arlai sini muda ki bubun ki samla ki kena puli ki lahap ban yang diki arai kenta ti apo senter ban shim kita ki istam ka ba kum ki kena puli ki dong kam tam kum kani ka por ba bale ek scholarship but ka jinge ka bukhraw kolong ba laga ki kena puli ki haban yang arlai kenta ti apo ka center shim teknik ki istam jinge iki kendai jing dunong kendai iki cuma boleh ki habandu ya ka kelas tang ba bunyo eta ka istem ko but ko wiro kolong ba what aplen kendai ka jing yang alai kita sismi ki bubuni ki paiba mati kena kunjur semla puli kim shim layo eta ka istem what aplen ka jing yang lan ki alai kita berkani hi ka gerbu ka jing khamtam ya ki semla puli nomor ba kumbang itep ka eta ka ban renew ka scholarship kendai hau last date kadang kena trik jumli bunai FM. Balada ki kena puli kimio bende ekstra ka feedback. Jinge hi berkajud nong kadai yaki. Berkunta nak yang kesang ila bu ya ka cikepat bad kajing dawa kama judisi badin shemardo ya ki sinjam ban kumno ban pitikna ba nakaliang ki kena sama puli kende shu bani kilu jinge kumjoro ki pajba ki bedo kami kini ki isa. Midawa ba nakaliang jumdi limba kene ka office deputy commissioner bandin shemi ki steps ban pitikna ba kata ban accommodate shu ki staff angke ka ban yarap ban issue ita ki islam ki ba kum ki samla ki kena puli ba kumjur ki pajba ki dongkam na kaliang ga dc ila ong sha ni ila assurance ba in sepet halor kani ka jindawa ju kaseng but in pitikna ro kan keren ro sharu shei ba kaliang juga office jogni ga deputy commissioner pitikna ba kum kani ka jingya ka ba ki kena sama kuliah berkunjung ki pajak berkendu kini ala sini impa shu bengi kita yo ban ban ikitu i ban shim kiamat do klang ban pensum bat menumbu ya pajak pada kejing ya pada kalian gisi long ba impatan yang taka jingtep ka babnya lor kene rai hadin kejing yo yang kejing ya ki jingtho kejing in sapet bat ti punya lor kene kejing ya ka ba pong ki pajak ki kendu ba ide bat kene ke istam